Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamoshake kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So zingakuphuthi le y'ndaba-ke ungakwenza njengamanje, ucindezele ibhathini subscribe lapho-ke njengamanje-ke udaba okulethele lona-ke namhlanje lithi okhwele wadilika-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke embuza-ke ngumbulali-ke emizini wonke-ke amagama-ke laphana-ke ngokuvula-ke iqembu-ke i-MK-ke laphana-ke abantu-ke babe sebemtinyela-ke laphana-ke kuyo-ke leyo post-ke bemtinyela-ke bemthuka-ke laphana kube sebaphendula-ke labantu-ke wabaphendula-ke impela nje impela wathi nje uze ukangivimba emall nje ngizomthela-ke induku-ke nje laphana-ke aveza-ke nokunye-ke kodwa-ke ngifune-ke mina ukuthi wezwa ngami phela into nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uzizwele wona-ke ngizosecela laphana simuzwele le video nawe ungene ama-comment section-ke bese ushiya umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini nje subscribe nje akubiza imali, kumahhala nje ukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye iy'ndaba ezintsha-ke nje engizoloku kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Lalelani uyinsizwa, lalelani bafana bakithi. Niyalibona izwe lonakele kanjena nje, indaba ukuthi iy'nsizwa seyifuna ukuncengwa. Niyalibona izwe ngoba linje, indaba yokuthi iy'nsizwa makukhulunywa nazo seyifuna ukuncengwa. Umuntu wesilisa akancengwa makukhulunywa naye ngoba ngokwemvelo yakhe uhlale azi ukuthi kufanele enzeni, bese ngenxa yokungazi ukuthi lokho akwazi yakuphelele kufanele kufakwe ngenkani. Imvelo yendoda le. Zonke lezi ngane ngoba niyibona ziyithambisa zihambe ipenda imlomo ngovaselina zitshela ukuthi zinhle ingoba zikhulunyiswe kahle. Insizwa ayikhulunyiswa kahle, insizwa incengwa, insizwa iyathukuthela uma ukhuluma nayo maqede ihambe ifike ifunde phambili ukuthi lo muntu lento ade ikhuluma ikhona. Insizwa inonembeza, insizwa inendlela yokuthi into noma isidlulile kuyo kodwa ikwazi ukukhumbula ukuthi lento leli gama elikhulunywa usubani bani beliyiqiniso. Nizinsizwe enjani nina nifuna ukuncengwa? Nifuna ukuncengwa wobani? Mina ngiyindawo ngizokubaleka ningathuka nize nifike lapha enithanda khona. Ngeke ngize nginibalekele mina nilutho. Mawusathuka inhlamba awulutho kimi. Mawusathuka inhlamba akawulutho kimi. Kule weekend angikho, ngizoze ngibe khona ngesonto ntambama. Ngisaphumile ezweni ngizohlushwa inetwork, ngakho ke ngiyaxolisa kulabo abazobe ngidinga ungangifonela ngoWhatsApp noma ungibhalele kuWhatsApp. Kodwa laba balokhu bethuka inhlamba khohlwana nakhula natotoswa too much. Natotoswa too much niyabheda. Nihlulwa na ukubona nento noma ingasebenzi. Niyabheda. Mina ngeke nginibalekele, ngeke nginyamalale. Uyoyibhala ama-comment azabe u-5000. Ngeke nginyamalale. Nobhala konke lemisangano yama-group enikuwo ngeke nginyamalale mina. Ngoba kufanele kube khona umuntu ozonitshela ukuthi niyabheda. Empilweni wonke umuntu unomuntu amtshelayo ukuthi uyabheda. Nathi ngoba sikhona nje sinabantu abasikhulisile siney'ngqwele zethu ezisitshelile, yabo, ukuthi siyabheda. Ngakho kasizukutshelwa izingane zibhedile ziphula umthetho wamaqembu azo, zidayisa ngamaqembu azo nomzabalazo wabaholi babo, behambe beyojoyina izinto abangazazi bese kugcineni bezoxhashazwa bengaboni noma bexhaphaza. Ningofele ethembeni nina amagama ensizwa zakudala. Ningofele ethembeni. Uboyibona into mayingasebenzi indoda. Umfana kancengwa, insizwa ayincengwa, insizwa iyakhahlwa. Kuyimvelo yendoda ukukhahlwa, kuyimvelo yendoda ukukhulunyiswa isinoma kanjani. Uyabona njengoba ningikhulumisa kanjena nje, ungathi niyangibongela. Kuvele kusuke ukuthi angidlale nje. Kuvele ukuthi angidlale man. Man lokunithuka nje kuvele ukuthi angidlale ngoba lapha engiyibona khona ukuthi kuphethe ngolamthuthu, kuhluleka na ukucabanga kuvele kuze kuthuka inhlamba. Ngeke kulunge uma njalo zonke izinsuku sizofuna ukutotosana weinsizwa. Ngeke kuze kulunge. Ngeke kulunge. Ubona insizwa ihlebana kangaka nje ilokhu ukutotosana. Ubona insizwa zingasathembani kangaka ilokhu ukutotosana. Kanti insizwa ufuna uyiqonde, uyitshele nixabane nomfowenu, nivuke ngakusasa nibuzobuzana ukuthi konje izolo mfowethu besibangana. Ngoba enye isibuyelo unembeze. Enye insizwa isibuyelo unembeze ukuthi umfowethu ade eqinisile. Manje nina nifuna ukutotoswa, nina nitotoswa ngathi niqomile. Nifuna ukutotoswa ngathi ningodali, ningolavit. Ningazosijwayela kabi nini. Ningazosijwayela kabi niyabheda nini. Nikugumba nento eningayazi inkinga yenu. Yikho lokhu nisangana nje.
nigugumba nento eningayazi. Yekani buyelani emaqenjini enu ngoba vele akuzatshwala. Ngeke sinitshele konke soniyeke okunye ngoba nizingane, ingane ayitshelwa yonke into. Niqhubeke nokuseya, qhubekani nokungeya. Mina nginamsebenzi, ngila eSwazini namhlanje, ngizosebenza namhlanje nakusasa nangesonto ekseni. Wena ulibele ukuthi angazi lutho, kusho umuntu ongazi lutho. Nototoswa ogogo nini, ugogo kuphela usinisana emathangeni, hayi mina kufaka induku nje. Mina awungivimbe nje lapha emall noma kuphi, ungivimbe lapha emall uthathe ngithini. Bokufica unesinquthe esinempandla, ngufuqa ngakudibha phansi ngempama mina. Ngazodakwa nina lapha. Nizinsizwa ningamadoda. Khweca amasenda angene esiswini ube indoda, hayi lento yokuhamba ufukuze into engenamqondo. Hawu. Kuyoba nini wena njalo umgcogcoma zonke izinsuku umgcogcoma kube kungafika lokho uyagcogcoma. Kube kungafika lokho wena uhlezi unethemba lento entsha wakhi lutho nje. Awukwazi ukwakha, wazi ukuhamba nje uyothembeni entweni entsha. Sanukuganga nini. Esondi kapa. Wop.